sana na niye jetagwa Baby T. A very good morning. Good morning, Nani. Get to Chef Gadamba the Tea Master. How are you? Good morning. I'm not fine this morning. Oh my. Nego kuhenia ni Fool's Day. Too soon. Hey. You are not looking smart this morning. Oh, it's a lie. Nego kuhenia. Stacy, you're looking so tall today. You wish. Matiko makoro mare maheri paso no. Na kere manege kenu. Na matina enio. Toraigata kumi bila break. Happy new month. Happy new month, Baby T. We give all the glory to God. Amen. He is so mighty. Amen. Tutiri undu tungihota kuga. Gutiri undu tungirahira. No kuhoya na kugoca Ngai. Na kumwira ni thengiu. Twetega moko-ini make. Amen. To niwe mwene nyaga. Ni atuikite mwega na mwagiriru. Oh yes. Ginya riria tutari athingu. Wenda tigite guthinga. Agathinga makiria. Makiria. Oh yes. Na agatwenda. Na agatumenyerera. Ginya riria ithu tari na wira wake. Na ithu tugataukwo. Tukamwenyihiria. Na tukahera mehia maitu. Amen. Happy new month, Stacy. Happy new month, mommy. Hey, ulinyoa? Aki. Do you actually know? Now on a very serious note. Yes. Today is International Light Skin People Day. Oh! Thank you. Nimaheni. Nonsense. Karibu sana. Asante sana. Good to see you. Good to see you. Guani wake huli na star something kana kugani. Kiwango. Hauti maheni. Omode chaine torale hagiri komi. Asa. Eto kore gima ya Spencer. Ando dilagi tanyoba. Ama Fatima Omega. Tigana na virusio. Karibu sana. Karibu sana tushajamuke. Good to see you guys. Niona ndikomisete. Ona ndiye. Ona muthikiriria ndari kuo. Na riu nona live me andu atatu. Live ya kameme mari andu atatu. Na tutirakobia ndo tumeme tutungi. Tutirakobia magesa. Torwa. Torwa thirikari ekuo. Otherwise goikairio oguo. Utiramenya turorenda kono we mothe naguo muthenya undu menyagirwo. Etereire muthikabu. Aca. Aratura horo wa self love. When rona tagoka. Ai, akadahana goka. Which is which now? Resha itoria na gima Spencer. Otire. Kwenda na makione online. Ana makinya atano. Atano. A comment mugwanja.